Engare no kito mana kanya ngono kesiber etura kini aidaris naka police na kogweri kosoroti district Kanu ebe Aitolitol eswa maelo ka PDM koitela lokota karamiam kotem awalewal. Alemi arejo e beneficiary lo ebe dai me daun e beti jo ale mun sirgini ilukumi tomon e silo ajo le sekuno ke polo seketunga wongono anyini grupu ban lemite tunga nyo isirigina ni nerazitunga abo telema itunga isirigini ngun konyangalo pa majina na peta ka bo le martreso awa programa lo angoro ba chena jana jitunga nisakiro kama narake disirigini bi itunga lo marto system anadu mune bore adu mna password le mtu ingini grupu le msingini community yuni but they pay the problem tos kine baka ikori sirigino tunga titai ai tunga imedau na bure upote bobo i technical staff ai tapari kwa ba ile menyo isirigini dona so mara DC kile chama nelo T5 ribore ne jokondo era ikonyana je tunga je tunga ne buleje isirigini bana imedau na program la puga aya ona kirona je mama kudo kusemu none nenyo akiro Apollo kinito ne cholong LC5 kosoroti district Simon Peter Edoru Eku nyesi abala ebe lolo je iso operation lo kamta kirono PDM nara presi South Amonya ne jitunga de igi oswa makalu wa pugan ke di chapas ne grupo ke chapas ne Paris igi eti kapun ane jitunga ana adu mun kapun di kapuna fomun kapun belunyo boronu kere so kape pro na pugan mami kapne be attach kape PDM rai free so e ber se kamitunga elimore district akere bon bi nyamiti di kapun lunyo le PDM ani je nyami kapun le PDM nyaka ero ko ngado na boisinki RDC lokosoroti district Salim kumakech ngesi abala ebe elosi ngesi aitinga kini keda idi tunganani kiere yene dumuno Aitolitol aswa misho itinaka PDM. Our ears are on ground, our foot is around. Anybody who wants to mess up with the PDM, like His Excellency the President directed, will face full wrath of the law for the benefit of the people. And the people should always give us information. They should give us information as they suspect anything happening, even for any other programs of government. Konyedo OC station loko buku gweri Charles Okelo ngesi abu kolim ebe elo singesi ber ai turakini lu ai daris Kanu Aitolot aingi na ito muna kanya pelu lo sa ngarake ni so while language lo sa wadi kika statements lo sa itaro ni chia ajenak ai to dunu be giato disrigin patunga anokas so di uningun aminasa lo steso ruti katine analo stokoti narai wanjo kwesi otisa itafag program flo pugani de perta yaunu tungalwa kwa amoromora pugani Nuka TV East Solomon Ramu Koibuga Soroti